Mr. Carter, tell me where have you been? Where have you been? They've been asking, they've been searching, they've been wondering why. Hey Mr. Carter, tell me where have you been? Where have you been? They've been asking, they've been searching, they've been wondering why. Yo, ako di ay si Mr. L, ug doon ako'y ipaila. Amigo kong si Carter, abot kong asa na. Wala na ko'y balita, kay kalit lang siya nawala. Na-addict siya sa drogang marijuana. Isa ka adlaw, kianto ko sa prisuhan. Magpa-blatter unta ko, nakurat lang ko sa kong nakitaan. Amigo kong si Carter, wanted man di ay robbery na pa ang drugs. Ako'y siya nakapatay tungod sa iyang barkada. Nagrabe jud mo bisyo, sigarilyo, marijuana, giapil pa ang shabog. Ang iyahang pag-eskwela, iyan ang napasagdan. Naunsa ba si Carter? Dili ko naman makitaan kung kinsay nakakita sa amigo kong si Carter. Palihog lang og saba or i-text ang akong number. Sa mga nakadungog, ayaw po ninyo siya taguig. Kung siya makasuyog, magkadugay kakagrabe. Hey Mr. Carter, tell me where have you been? Where have you been? They've been asking, they've been searching, they've been wondering why. Hey Mr. Carter, tell me where have you been? Where have you been? They've been asking, they've been searching, they've been wondering why. Nahising, amigo kong si Carter, nabuing, gisulod manggod sa mga fraternity. Gipasagdan sa girikanan mo nang wala naging siya security. Pagkaluoy bagay yun sa kahintang sa kong amigo na admit sa ospital. Kay buak kaayong polo, wala pag yun nakakita kinsa ang nagbira. Naglubog si Mr. Carter na walang pag-asa. Pagkaluoy good ni Carter, masaligan kong amigo. Anak pa siya sa una LL, dili ta magbisyo. Magtarong tag-eskwela para kita makatrabaho, pero asaman kakaroon. Kalit magkagliko pero dili pa ulahi para ikaw magbago. Kung imo lang undangan ang way klaro mo nga bisyo. Kay sikat ka na kaayo o dili ka na ma-reach pagitaon ka sa pulis kay #1 sa wanted list. Hey Mr. Carter, tell me where have you been? Where have you been? They've been asking, they've been searching, they've been wondering why. Hey Mr. Carter, tell me where have you been? Where have you been? They've been asking, they've been searching, they've been wondering why. Yaw ako si Ado na lukago. Ambot ka ako nakaila pa ba mo sa ako? Tumutubong tagulwanon nga inyong mailhan. Simple ra ko manamit og dili pud hanginan. Ug dunabog ko'y amigo sa inyo kung ipaila. Carter ang iyang pangalan, hatod karon wa ko'y balita kung asa na siya ug nagpunsa na siya. Nawagtang lang siya ug galit nga walay justisya. Tungod sa iyang trabaho na sobra naging kaagibisag nasaptan na sa ato. Di pa matugad ug eksakto kabalo siya nagibawal. Gisudlan sa hangal-hangal, di tuwa kung sa'y resulta. Di paslak sa kanal, rinti na magod kaayo ang amigo kong si Carter. Bisan asa pulisya ngalan niya ang nakablatter. Ambot kanus narusapan lang mo siya makita. Amigo kong si Carter, wala na ko'y balita. Hey Mr. Carter, tell me where have you been? Where have you been? They've been asking, they've been searching, they've been wondering why. Hey Mr. Carter, tell me where have you been? Where have you been? They've been asking, they've been searching, they've been wondering why. Hey Mr. Carter, tell me where have you been? Where have you been? They've been asking, they've been searching, they've been wondering why. Hey Mr. Carter,